Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umugaba mukuru w'ingabo za FCM Jean Major Sultan Makenga kuwa kane yowe muhango ukomeye wo gusoza amahugurwa y'abayobozi mu nzego za politiki n'ubuyobozi bw'ibanze yateguwe na FCM muri rwo gukomeza gahunda yo kuvugurura no kongera kubaka inzego za leta. Nkuko byatangajwe n'umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka, amahugurwa ari mu murongo udasubirwaho ugamije gushyira ubuyobozi bushya mu bice bigenzurwa nawo bushingiye ku miyoborere myiza, gukora neza no gukorera abaturage. Uyu muhango witabiriwe n'abayobozi batandukanye mu bya politiki n'igisirikare barimo umunyamabanga wa FCM Benjamin Bonima na guverineri wa Kivu Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto. Abahuguwe ni 195 bongera ubumenyi mu miyoborere, ubuyobozi no gucunga neza ibijyanye n'imirimo ya leta. General Makenga mu ijambo ryasabye bahaye ubumenyi gushyira mu bikorwa ku kanya ibyo bigishijwe bakabikora mu nyungu z'abaturage gusa. Yagaragaje ko bari abayobozi ari bashingiro ryo kwibohora nyako no kubaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irambye. Ati ntihagikina amasezerano, ahubwo hakenewe ibikorwa bifatika bigamije inyungu z'abaturage. Abitabiriye amahugurwa yaberaga mu kigo cya Kanombe muri teritwari ya Rucuru bagaragaje ubushake bwo gushyira mu bikorwa ibyo bize, bibana gukorera abaturage, gukorera mu mucyo no kurwanya imigirire mibi. Ubwo ari ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagabye ibitero bya bombe kuri kaminuza Ebenezer y'Iminembwe mu ntara y'Amajyepfo kuwa gatatu. Amakuru aturuka hanagaragaza ko ibitero bishya bya drone za FARDC byibasiye inyubako za kaminuza Ebenezer ya Minembwe, iya radiyo Ngoma ya Mani n'iya banki yo kuguza no kugurizanya. Inkuru y'ikinyamakuru Kivu Morning Post ivuga ko drone za FARDC zateye ahantu inshuro ebyiri mu ijoro ryo kuwa gatatu rikira kuwa kane, ahari muri metero nk'ijana n'izindi uvuye ku kigo cy'indege cya Minembwe. Amakuru avuga ko hangiritse ibintu byinshi nubwo abakozi b'abo hantu babashije kurokoka. Ibi biravuga nyuma y'iminsi mike gusa hashyizwe umukono ku masezerano agamije gushyira mu bikorwa ihagarikwa ry'imirwano mu biganiro byaberaga mu Busuwisi. Agasozi ka Minembwe gaherereye mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi kamaze kumenyera gusukwa amabombi bya hato na hato mu bitero bya drone by'igisirikare cya leta ya Kongo. Umuyobozi wa MONUSCO ari ku Munyamerika James Siswani kuwa gatanu yageze mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru ugenzurwa n'inyeshyamba za FCM yageze ku kigo cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu gitondo cya kare. Nk'uko ikinyamakuru Kivu Morning Post bivuga, yageze Goma anyuze muri Beni na Bunia mu rwego rw'urugendo rwe rwa Burasirazuba bwa Kongo kuva yakirwa nk'intumwa nshya idasanzwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa muri werurwe asimbuye Bintou Keita. Ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa MONUSCO bwavuze kuri X ko ingendo za James Siswani mu Burasirazuba bwa Kongo zigamije gushyigikira ihagarikwa ry'imirwano, kurinda abaturage no gushyigikira ibikorwa byo gushaka amahoro bikomeje. Ubwo ariko kandi abahagarariye u Rwanda na Kongo Kinshasa bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama ya gatatu y'urwego ruhuriweho basuzuma ibihugu bigeze byubahiriza amasezerano y'amahoro Washington. Uru rwego rwashinzwe hashingiwe ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo Kinshasa byasinyiwe Washington mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize. Rufite inshingano yo gukurikirana ibibazo n'ingingo zirimo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Itariki ya 17 Werurwe uyu mwaka abahagarariye ibihugu bahuriye mu nama y'urwego Washington bemeranya ku ngamba zo guhosha umwuka mubi no gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro. Mu myanzuro yafatiwe muri iyo nama harimo kubaha ubusugire n'ubwigenge bwa buri gihugu, gushyira imbaraga mu bikorwa byo gusenya umutwe wa FDLR, gukuraho ingamba z'ubwirinzi no kurinda abasivili bose. Minisiteri y'Abanyamahanga ya Amerika yatangaje ko abahagarariye ibihugu Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bongeye guhura tariki ya 26 Mata uyu mwaka, buri ruhande rwerekana aho rugeze rwubahiriza imyanzuro yo mu kwezi gushize. Iyi minisiteri yagaragaje ko u Rwanda na Kongo byagaragaje ko bishaka ko amahoro aboneka mu karere kandi ko bizakomeza gukora ibyo bisabwa byubakiye ku ntambwe zimaze guterwa. Umujyanama wa Perezida w'Amerika ushinzwe ubufatanye na Afurika Masadi Buros ni umwe mu bitabiriye inama z'uru rwego kuva zajyaho. Kuri uyu munsi yatangaje ko u Rwanda na Kongo byumvikanye kongera guhosha umwuka mubi no kubahiriza amasezerano y'amahoro. Buros yavuze ati Kongo n'u Rwanda byashimangiye ubushake bwo guhosha umwuka mubi no gukomeza kubahiriza amasezerano y'amahoro byubakiye ku byagezweho bishingiye ku nama yabereye Washington muri Werurwe. Amasezerano y'amahoro yasimwe muri Kamena umwaka ushize yateganyaga ko ibikorwa byo gusenya FDLR no kubura ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda bizamara iminsi 90, ariko agiye gushira umwaka nta gifatika kiragerwaho. Nubwo tariki ya 29 Werurwe igisirikare cya Kongo cyatangaje ko giye gutangira ubwo bitero kuri FDLR bigamije kuyisenya, leta y'u Rwanda igaragaza ko umutwe ukomeje kwidegembya no guhabwa ubufasha na leta ya Kongo Kinshasa. Abimukira bavanywe muri Amerika bakoherezwa muri Kongo Kinshasa bari mu rungabanga bo bamwe bavuga ko bifuza gusubira mu bihugu bavukamo aho kuba ahantu batazi batanizeye hazaza habo. Abimukira bageze muri Kongo mpera z'icyumweru gishize nyuma y'amasezerano yasinywe n'impande zombi, aho Amerika yohereza muri iki gihugu gituranye n'u Rwanda abimukira bayigeze banyuranyije n'amategeko bakanarenga bagakora ibyaha bitandukanye. Bacumbikiwe muri hoteli Kinshasa nyuma y'urugendo rw'amasaha 27 bakoze mu ndege baboshya amaboko n'amaguru. Gabriel w'imyaka 30 akomoka muri Colombia yabwiye AFP ko atifuza kujya muri Kongo Kinshasa kuko nta rumaze ndetse afite ubwoba bwo kuba yahagera. Ntiyarazi ko yoherejwe muri Kongo kuko bimenye umunsi umwe mbere yuko indege ihaguruka. Icyiciro cya mbere cy'abimukira cyakiriwe muri Kongo kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Kuva bagera muri Kongo Kinshasa, iri tsinda ry'abantu 15 bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo rivuga ko ryirwa mu nyubako iri hafi y'indege ngo ntabwo yemererwa kuva aho hantu. Polisi n'imodoka za gisirikare babiri hafi aho ngaho biconze umutekano hamwe n'izindi sosiyete zigenga zishinzwe umutekano bavuze ko
kubakira muri Kongo Kinshasa bahawe hafi amadolari 100 kuri buri muntu kandi ko batemerewe kugira abantu babasura. Gabriel avuze ko bamwe muri bagenzi be bagijwe muri Kongo Kinshasa barwaye, ati dufite umuriro turarukana dufite ibibazo by'igifu, batubwiye ko byari ibisanzwe tuzamenyera. Bamwe muri abo bimukira ngo bahawe imiti gusa. Gabriel yavuze ko nta muganga wigeze ajya kubasuzuma. Naranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika maze ko nyuma yo gutegereza igihe kirekire raporo ya komisiyo yashyizweho na guverinoma kugira ngo ikore iperereza ku bikorwa by'imvururu n'urugomo mu matora na nyuma yayo yashyikirijwe Perezida Samia Suluhu Hassan. Muri icyo gihe cyose habaye impfu n'ibikomere byinshi nk'uko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'amashyaka ya politiki bivuga. Ubu guverinoma ya Tanzania yazanye igisubizo cyayo cyo ku rwego rwo hejuru ku byabaye ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka ushize ku bijyanye n'impfu, abakomeretse n'ibyangiritse. Ni raporo yakusanyijwe mu mezi menshi yowe n'uwahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga Mohamed Chande, ikaba yaraganiriye n'abaturage babarirwa mu bihumbi by'abanyatanzania ikoresha amafoto na video byo ku itariki 9 Ukwakira n'iminsi yakurikiyeho. Muri iyi raporo hari ingingo 5 z'ingenzi nk'uko bivuga n'umuyobozi wa komisiyo umucamanza Chande. Impamvu za politiki zirimo kutizera komisiyo yigenga y'amatora, ibibazo by'ubukungu, ubushomeri, ingorane, ibibazo by'imibereho myiza nko kutagira urukundo rw'igihugu ni zimwe mu mpamvu z'urugomo rwabaye mu matora ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10. Ibibazo bigezweho birimo gusaba itegeko nshinga rishya, kunoza komisiyo yigenga y'amatora, ibibazo by'imibereho myiza, ubushomeri, imibereho igoye n'amananiza mu bucuruzi, kunyereza imisoro, ibibazo by'imibereho myiza birimo kudakurikizwa ko amahame mbwirizwamuco no kutagira urukundo rw'igihugu ndetse no kudafata ibyemezo ku birego bya ruswa, ibura ry'abantu no gushimuta abantu. Komisiyo yavuze ko habaho ingamba zafashwe n'amahanga zo kwivanga mu bibazo by'imbere mu gihugu cya Tanzania. Komisiyo yagaragaje ko intego 3 z'imvururu zabaye: imwe ari ugukumira amatora, intego igaragazwa n'ibintu bitandukanye birimo kwibasira abasirikare, abakozi n'abayobozi b'amatora, gusenya imitungo y'abayobozi, gutera ubwoba, gusahura ibiro by'itora, gusahura imitungo, gutera ubwoba abatora n'abatorwa ko baterwa imigeri cyangwa se bagacibwa intoki. Indi ntego ni ugutanga ubutumwa. Komisiyo yavuze ko mu bagize uruhare muri urwo rugomo hari intego yo gutanga ubutumwa kuri leta. Komisiyo ivuga ko urubyiruko rwitabiriye rwabonye umwanya wo gutanga ubutumwa kuri leta ko bifuzaga ko bumvwa. Ikindi ni ubusahuzi. Mu bari mu myigaragambyo harimo amatsinda y'abasahuzi n'abajura. Ubusahuzi bwabaye mu maduka no mu yandi mazu y'ubucuruzi yasuwe na komisiyo. Komisiyo ishinzwe iperereza ya leta yatangaje ko nibura abantu 518 bishwe mu mvururu zabaye mu matora rusange yo mu Kwakira k'umwaka ushize muri Tanzania. Umubare w'abantu bapfuye muri iryo hohoterwa wari 518. Umubare w'abagabo bapfuye bari 490, bingana na 94.3%. Abagore 28 bingana na 5.4%. Intara ya Dar es Salaam iri ku isonga mu kugira umubare w'abantu bapfuye. Abujana 42 bapfuye, Mwanza bapfa 90, Mbeya 80 na Arusha 53. Abana 21 barapfuye nibo bishwe, naho abasirikare n'abashinzwe umutekano hapfuye 16. Kugeza ku itariki ya 31 uyu mwaka, umubare bakomeretse bari baravuriwe ku bigo nderabuzima bya leta n'ibyo bikorera ku giti cyabo bari 290. Muri bo 270 bari abasivile, 120 b'abapolisi n'abasirikare b'inzego z'umutekano. Komisiyo yavuze ko umubare ushobora kuba munini kuko komisiyo yizera ko bishoboka ko hari imiryango yashyinguye abantu babo batajya mu bigo nderabuzima cyangwa se ngo bagire amahirwe yo kwitaba komisiyo. Komisiyo yemeje ikoresha amasoko atandukanye ko agaciro k'umutungo w'abikorera ku giti cyabo n'uwa leta kangana na miliyari 25 z'amashiringi ya Tanzania. Umutungo w'abikorera ku giti cyabo cyangwa se abantu ku giti cyabo ufite agaciro ka miliyoni 89 wangiritse, naho umutungo leta byangiritse ni miliyari 33 z'amashiringi. Umuyobozi wa komisiyo yavuze ko iperereza rya komisiyo ryakozwe mu ntara Dar es Salaam, Mbeya, Songwe, Mwanza, Geita, Arusha, Iringa, Dodoma, Shinyanga, Mura ndetse na Ruvuma. Komisiyo yatanze inama nyinshi zashyizwe mu byiciro byinshi ibijyanye n'ubwiyunge bw'igihugu, gukemura ibibazo by'urubyiruko cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu n'ibibazo by'amashyaka ya politike, cyane cyane mu bijyanye n'itegeko nshinga rishya rya komisiyo y'amatora. Guverinoma n'inzego za leta nabyo byasabwe gushyigikira ubutabera na demokarasi kugira ngo birinde ubwumvikane buke hagati y'abaturage. Komisiyo kandi yasabye guverinoma gushyiraho komisiyo y'ibyaha kugira ngo ikurikirane ibirego bijyanye n'ubwicanyi bw'abantu bwakozwe na polisi mu ngo n'ibindi bikorwa byo gutuka abantu n'ibindi byaha bitandukanye. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye muri mudasobwa barandika banditswe abasirikare bundi babarejwe kurwana mu gihugu cya Kongo Kinshasa bakomeje gupfa ku bwinshi nk'uko amakuru yakusanijwe mu nzego za gisirikare bivuga. Biravuga ko kuri ubu igisirikare cy'u Burundi cyahinduye uburyo bw'imicungire y'imirambo, aho kuri ubu ihita yoherezwa mu mitwe abasirikare bakomokamo aho kuyishyira hamwe nka mbere. Amakuru aturuka ku rugamba n'ubuyobozi bukuru bw'igisirikare cy'u Burundi aravuga ko abasirikare bundi bapfa ku bwinshi biciwe ku rugamba mu mirwano. Uburyo bwo gushyingura ngo bwarahindutse, imirambo ntikijyanwa ahantu haramenyerewe hazwi nka Guantanamo cyangwa se ngo yikwe mu byumba bikonjesha ahantu hamwe. Abavanywe ku rugamba bapfuye bahita boherezwa muri za bato babarizwamo akorera mu ntara zitandukanye
bitandukanye. Ku rundi ruhande kandi izindi ngabo nshya z'u Burundi zorejwe ku rugamba hagati muri uku kwezi. Amakuru agera mu kinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda avuga ko tariki ya 14 Mata abasirikare basaga 600 muri batero 111 buri ubwato buvuye Rumonge bwerekeza ahitwa Baraka muri Kivu Amajyepfo, aho bageze ku itariki 15 Mata bakiyagera bahise bakirwa kuri gahunda barezwa mu bice bitandukanye beramo imirwano wafashe bagenzi babo barwanya FCM23. Amakuru ava mu gisirikare kandi avuga ko igisirikare cy'u Burundi gitakaza cyane abasirikare n'ibikoresho muri iyo mirwano, nko mirwano ku itariki ya 19 Mata mu bice twa Mikenke, Gicumbi, Abara na Point0 abasirikare basaga ijana n'ubundi barakomeretse bikabije, abandi 12 bahasiga ubuzima. Abatanze amakuru ku kinyamakuru RPA nacyo cyabyanditse bavuze ko ibintu nk'ibyo byakunze kuba muri aya mezi birashize. Imirambo y'abasirikare bapfuye rimwe na rimwe isigara muri Kongo Kinshasa cyangwa se igacyurwa mu Burundi, bitandukanye nuko byagenaga mbere. Ntabwo kijya mu buhungiro bwa KDCA mbere yo gukingurwa mu mbira yiswe Guantanamo nka mbere, ahubwo yoherezwa muri za batewe barizwamo. Nubwo ngo ari igitutu cy'ubuyobozi bukuru bw'ingabo, abasirikare bundi boherejwe muri Kongo Kinshasa ntibishimiye intambara barimo, bemeza ko batumva icyo barwanira kandi bagasaba kuvana mu mirwano babona ko batazatsinda. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje bamuri barandika banditswe Perezida wa Kenya Dr. William Ruto yatangaje ko Icyongereza kivugwa nawe muri Nigeria kuri adashobora kucyumva neza adafite undi muntu umusemurira. Ubwo umukuru w'igihugu yaganiraga n'abanyakenya bo mu Butaliyani ku itariki ya 20 Mata yavuze ko Icyongereza kivugwa neza mu gihugu cyabo bitandukanye cyane nuko bimeze muri Nigeria. Ati uburezi bwacu buhagaze neza, Icyongereza cyacu ni cyiza, tubivuga Icyongereza cyiza ku isi. Wumvise umunyanigeria avuga numenye icyo ari kuvuga, ubukeneye umusemuzi niyo yavuga mu Cyongereza. Perezida Ruto yongeyeho ko Kenya ni kimwe mu bihugu bifite abahanga kandi kuzakomeza gukoresha ubumenyi bwabo kugira ngo barusheho guhatana ku isoko ry'umurimo. Aya magambo yarakaje bamwe mu Nigeria bagaragaje ko ari agasuzuguro kuva ku gihugu cyabye abahanga mu buvanganzo bw'Icyongereza kitavugirwamo Icyongereza cyiza. Sheusa niwe baye senateri muri Nigeria yagaragaje ko Boris Soyinka wegukanye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu cyiciro cy'ubuvanganzo kubera ibitabo yanditse mu Cyongereza, kandi ko bagize n'abandi banditsi b'abahanga barimo Chinua Achebe na Chimamanda Ngozi Adichie. Sani yavuze ati Rutari guseka Icyongereza cyo mu gihugu gifite uwegukanye igihembo cya Nobel mu buvanganzo igihugu cya Achebe ndetse na Chimamanda. Umunyamakuru wa Pierre Chinono uri mu makunzwe cyane muri Nigeria yatangaje ko Icyongereza ari ururimi rukomoka ku bakoloni, byo kukivuga neza atari igipimo cy'ubwenge, ubushobozi n'iterambere ry'igihugu. Nubwo abanyanigeria barakaye, abanyakenya bagaragaza ko uru rugamba rwatangijwe na Perezida Ahmed Bola Tinubu ubwo avuga ko Nigeria itazajwe n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli nka Kenya. Mabwire kandi ko ibyo muri Afrika y'Iburasirazuba biri kuganira ku mushinga wo kubaka uruganda rutunganya ibikomoka kuri peteroli rumeze nka Dangote Petroleum Refinery y'umunyemari Aliko Dangote wo muri Nigeria. Byatangajwe na Perezida wa Kenya William Ruto ku itariki ya 23 Mata bavuze ko uru ruganda rwakubaka muri Tanzania ku cyambu cyatanga yari muri amabere Nairobi igamije gutera inkunga imishinga y'ibikorwa remezo. N'umushinga uri gutekerezwa mu gihe ibikomoka kuri peteroli bikomeje gutumbagira bigizwe uruhare nuko inzira ya Hormuz yafunzwe na Iran inyuzwe mu bikomoka kuri peteroli birenga 20% by'ibikoreshwa ku isi. Ibihugu byo muri Afrika y'Iburasirazuba nabyo byisungaga iyi nzira kuko bikoresha ibiva mu Burasirazuba bwo hagati. Perezida Ruto ati tugiye kugira uruganda ruhuriweho itanga ruzadufasha twese gukora uruganda ruzajya rutunganya ibikomoka kuri peteroli biturutse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibyo muri Kenya, ibyo muri Sudani y'Epfo n'ibyo muri Uganda. Ariko Dangote nawe wari witabiriye iyo nama yavuze ko nawe yakubaka uruganda muri Afrika y'Iburasirazuba nk'urwo muri Nigeria rutunganya utunguru 650 ku munsi mu gihe ibihugu byakwemeranya kuri uyu mushinga. Ati turamutse twemereje na za guverinoma 3 cyangwa 4 twafatiraho ndetse uruganda rwaba rwubatswe mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere. Dangote yanavuze ko ateganya kubaka inganda 20 zitunganya ifumbire mu bice bitandukanye bitarenze 28 kugira ngo haze ibyifuzo by'ibihugu bya Afrika. Uganda yizeye gutangira kugurisha ibikomoka kuri peteroli bidatunganijwe muri uyu mwaka, nayo yakunze kugaragaza ko ishobora kubaka uru ruganda. Mu myaka 2 ishize Uganda yatangaje ko Rwanda n'ikigo cya Alpha MBM Investments cyo muri Leta Zunze z'Abarabu kubaka uru ruganda rutunganya utugunguru 6000 ku munsi by'ibikomoka kuri peteroli. Dangote Petroleum Refinery nirwo ruganda rutunganya lisansi rwa mbere runini muri Afrika, rukaba n'urwa mbere ku isi aho ibikomoka kuri peteroli bitunganywa binyuze mu nzira imwe gusa. Nibura 62% bya lisansi ikoreshwa muri Nigeria itunganywa muri uru ruganda, ndetse rusigaye rwohereza nyinshi mu bindi bihugu bya Afrika nka Ghana, Cameroon, Togo na Tanzania. Ubwo kandi Minisitiri w'Abanyamahanga n'Umutwererano w'u Rwanda Ambassadeur Vivienne Nduhungira yagaragaje ko atumva ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo Kinshasa MONUSCO zemerera umutwe w'iterabwoba wa FDLR kwidegembya. Ku itariki ya 20 Mata ubwo abakozi baroni baba mu Rwanda bibukaga kuri 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, Minisitiri Nduhungira yagaragaje ko umuryango mpuzamahanga wateranye Abatutsi bicwaga muri 1994 kandi babonaga neza ibyari biri kuba icyo gihe. Minisitiri Nduhungira yabwiye abakozi baroni ko umuyobozi w'ingabo zayo mu Rwanda mu butumwa bw'uyu muryango bw'uguramoro mu Rwanda Minwari Lieutenant General Romeo Dallaire yamenyesheje ibihugu ko Abatutsi bari kwicwa bihugira mu kujya mu mpaka ku nyito byabiha cyangwa se no bigomba gutabara. Yagaragaje ko nubwo umuryango mpuzamahanga utagize icyo ukora abasirikare muri Minwari bazahora bashimirwa kubera ko bagize ubutwari bagatabara Abatutsi. Muri bavuze Kapiteni Mbaye Diagne ukomokaga muri Senegal, General Major Henry Kwame Anyidoho na General Major Joseph Nail Adiankara.
bo mu gihugu cya Ghana. Minisitiri Nduhungirehe yabwiye abakozi ba Loni baba mu Rwanda ko nyuma y'imyaka 32 jenoside ibaye hakigaragara abantu bayikana bakanayipfobya kandi abayigizemo uruhare barimo abayobozi mu ngabo za leta ex-FARE n'interahamwe bongeye mu yahoze ari Zaire bari mu mutwe wa FDLR ugikorewe mu bwisanzure. Yasobanuye ko nyuma yo kwakirwa na leta ya Zaire ntibamburwe intwaro, ex-FARE n'interahamwe byagabye igitero ku ishuri ryisumbuye rya Nyange tariki ya 18 Werurwe 1997 bishaho mu banyeshuri baho nyuma yo gusaba Abahutu kwitandukanya n'Abatutsi bakabyanga bagasubiza ko bose ari Abanyarwanda. Ati mu myaka 30 ishize imitwe wa jenoside nka FDLR yabonye ahantu heza ikwirakwirizamo ingengabitekerezo ya jenoside, yahawe ubufasha, yahabwa intwaro, ishyirwa muri leta ya Kongo no mu nzego z'umutekano. Minisitiri Nduhungirehe yibukije abitabiriye igikorwa FDLR yashinzwe n'abagize uruhare muri jenoside kariho kanama kaboni gashinzwe umutekano kafashe imyanzuro myinshi isaba ko umutwe usenywa, ariko ko nta kingabo za MONUSCO zibikoraho kandi arizo zagomba kubikira mu bikorwa. Ati kubw'ibyo ndibaza bishoboka bite ko umutwe wafata ibintu na Loni wagize uruhare muri jenoside wemererwa gukorera hafi y'umupaka w'u Rwanda imyaka irenga 30, umuryango mpuzamahanga uvuga ngo ntibizongere urebera. Yasobanuye ko kubera imitwe nka FDLR ubwicanyi bukorerwa abantu hashingiwe ku bwoko bukomeje kwiyongera muri Sezo bwa Kongo, kandi ko imvugo zengeza urwango zibasira abanyekongo b'Abatutsi barimo n'abanyamurenge zivugwa nabo muri leta bisa n'ibyabaye mu Rwanda mbere ya jenoside. Minisitiri Nduhungirehe kandi yasabye umuryango mpuzamahanga gukura amasomo ku mateka abaye mu Rwanda ukarwanya ibi bikorwa bitegura indi jenoside mu karere birimo urwango n'akarengane kugira ngo utazongera gutererana ikiremwa muntu. Naho Minisitiri mugenzi w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abudara yamaganiye kuraba yita abasesenguzi bakagera kuri rwego rwo gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Agira inama urubyiruko yo kuba amaso ntibiyobye nabo bibaye mu gihe hamaze iminsi hagaragara bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakazifashisha bagoreka amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994. Aba barimo n'abamazina azwi nka Badirama wafashaga abahanzi imbere ariko akaba yarutse kwibuka inzira y'abasabye u Rwanda n'abayobozi barwo, barimo kandi Sibomana Atanaze wabaye umunyamakuru wa Radio Rwanda nawe yarutse gutangiza ibiganiro avuga ko bigamije gusesengura amateka yaranze u Rwanda, nyamara benshi bakabona nko gukoresha amagambo apfobya jenoside. Minisitiri Dr. Utuma Twishima nawe yakibuye urubyiruko ayoboye arusaba kutagwa mu mutego wo gushukwa n'ubu butumwa ubona kuri murandasi binyujije ku rubuga rwa X ku munsi wo kuwa kane. Ati nta busesenguzi bukomeretsa dushaka, amateka y'ukuri arazwi kandi Minisiteri y'Ubwongereza n'inshingano mboneragihugu yatwigisha bihagije. Rubyiruko mwitondere, abantu bari kwigira intyoza bakora icyaha cya revisionisme. Yakomeje asobanura ko icyaha ari ugusobanura ibitari byo hagamijwe gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ati ibyo ngibyo tubyamagana. Muri Afurika umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi yatangaje ko avanye muri Afurika umutungo ntangere w'ukwemera, icyizere n'ubugiraneza kuri uyu munsi wa nyuma w'uruzinduko amaze mu minsi 11 kuri uyu mugabane. Uru rwo ruzinduko rwa mbere rwa kure Papa we yakoze kuva umwaka ushize ubwo yasimburaga Papa Francis. Mu butumwa yakize ku mbuga nkoranyambaga, Papa yavuze ko uwo mutungo avanye muri Afurika ugizwe n'inkuru, amasura n'ubuhamya bushimishije n'ububabaje buzamufasha mu buzima bwe no mu butumwa bwe. Ku munsi wa nyuma muri Afurika kuwa kane yasomye misa kuri stade ya Malabo muri Guinea Equatoriale, misa yitiriwe n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Papa yasuye Algeria, Cameroon, Angola na Guinea Equatoriale ari naho asoreje uruzinduko rwe, aho yageze amagambo yaranzwe no kwamagana ruswa, ubutegetsi bubi n'ubutegetsi bw'igitugu, ubusumbane no gonyora uburenganzira bwa muntu. Muri Guinea Equatoriale yasuye gereza muri icyo gihugu nyuma yo guhaguruka i Malabo. Biteganyijwe ko agera i Roma hagana saa 2 z'ijoro ry'uyu munsi. Biteganyijwe kandi ko atanga ikiganiro ku banyamakuru ari mu ndege ariho ataha. Mabwire kandi ko Brigadier General Ismail Kwani, komanda w'umutwe w'ingabo za Irani wa Islamic Revolutionary Guard Corps ishami rya Quds, yongereye ku bandi bategetsi bavuze kumwe bwa Irani no gukomera ku butegetsi nyuma y'uko President Trump avuze ko imbere mu butegetsi bwa Irani hari ikibazo. Kwa kane Trump yavuze ko hari imirwano y'imbere mu butegetsi bwa Irani kandi ko abanyarani batazi neza utegeka igihugu. Bamwe mu bategetsi ba Irani bahise batangira gusubiza bavuga ko Irani yunze ubumwe muri ibihe irimo. Ismail Kwani yatangaje ku mbuga ko umugongo w'abarwanyi ba Irani ari umwe bw'imihana no gukorana neza ko bategetsi. Ati mu mwe bukomeye nk'icyuma bw'igihugu na leta no mu kuba kuzuye umutegetsi w'ikirenga kuzatuma waduteye abyicuza. Ismail yavuze inyuma y'andi matangazo ya Perezida wa Irani, Minisitiri w'Abanyamahanga n'umukuru w'inteko ishinga amategeko nabo bavuze basubiza Trump. Perezida Trump yavuze ko atazakoresha intwaro kirimbuzi muri Irani kuko igisirikare cy'Amerika cyageze ku ntego zacyo mu buryo bw'imirwano isanzwe. Abajijwe n'umunyamakuru niba yakoresha intwaro kirimbuzi kuri Irani, Trump yavuze ko iki kibazo kiri mu bucucu. Ati kuki nayikenera, kuki nakoresha intwaro kirimbuzi mu gihe mu buryo busanzwe ko abasibanganyije bya nyabyo ntayo dukoresheje. Ati intwaro kirimbuzi ntikwiye kwemererwa gukoreshwa n'uwari wese. Trump yavuze ko intambara ya Amerika muri Irani igamije kubuza icyo gihugu kutazigira gitunga intwaro kirimbuzi. Intwaro za kirimbuzi zifitwe n'ibihugu mbarwa ku isi ubwa nyuma ziruka gukoreshwa mu mirwano n'igihe Amerika ziteraga mu Yapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu myaka 80 ishize.